Ovo je jedan od interaktivnih i interdisciplinarnih webinara koji nas uči o važnosti udruženog znanja u medicini, kako niko od nas nema dovoljno znanje sam, nego zapravo dobrim kolegijalnim odnosima, međusobnom suradnjom možemo jako puno pomoći, puno više pomoći pacijentima nego kad je neko sam sa svojim jednim pogledom kojeg ima kao specijalist određene grane. Tako su sa nama danas profesor Kaštelan, endokrinolog, profesor Robert Likić, klinički farmakolog i profesorica Nadira Duraković, hematologinja. Još će nam se pridružiti docent Neven Baršić, gastroenterolog. Ja sam Tina Dušek, ja ću biti moderator ovoga kejsa za kojeg se nadam da će vam biti zanimljiv. Dakle, o ovom ćemo današnjem webinaru baviti se jednom ženom starom 42 godine koja je u svojoj anamnezi imala probleme sa anksio-depresivnim poremećajem i ona je bila relativno u nekom lošem psihičkom stanju i često je osjećala stezanje u grlu, kao da joj tu neko pika u grlu, kao da joj je neka knedla u grlu i zbog toga se ona javila svome liječniku. Ona pritom nije imala nekih smetnji disanja niti smetnji gutanja. U sklopu obrade zbog ovih simptoma koje sam navela, rađen je i ultrazvuk vrata, odnosno ultrazvuk štitnjače i nađena je uvećana štitnjača sa nekoliko čvorića koji su bili prisutni u toj štitnjači. U kliničkom statusu nije bilo znakova poremećaja funkcije štitnjače, žena nije imala praktički nikakvih posebnosti u fizikalnom statusu i ona do sad nije bila nešto teže stomatski bolesna i nije uzimala nikakve lijekove. Njezin ultrazvučni nalaz nam je ukazivao da u oba režnja štitnjače se nalaze po nekoliko čvorića koji, odmah je bilo opisano da su cistično promijenjeni i da je jedan od njih najveći bio u presjeku 2 cm i rađena je citološka analiza i nađeni su elementi miješane strume, dakle nešto što je upućivalo na benigne promjene. Dakle, zaključak je bio da se radi o uvećanoj multinodozno promijenjenoj štitnjači. Napravljeno je i TSH i nađena je normalna vrijednost TSH. Dakle, vratimo se na njezine simptome, na simptome stezanja u grlu. Pa me sad zanima, Darko, možeš li komentirati koliko često za početak pacijenti imaju simptome stezanja u grlu s jedne strane i koliko često na ultrazvučnim nalazima možemo naći neke promjene na štitnjači? Unmute se. Oba dvije stvari su stvari jako česte. Kad govorimo o promjenama u štitnjači, nekakvim nodoznim promjenama, to je analizirano u brojnim studijama i u stvari su rezultati pokazali da se prevalencija takvih nodoznih promjena u štitnjači kreće između 20 i 50%, kako u kojem istraživanju poanta je da je to jako velik broj. Mi iz kliničkog iskustva znamo da nam često pacijenti dolaze baš s tim simptomom nelagode u vratu, stezanja u vratu, knedle u grlu, tako da nije čudno da u stvari kod iste osobe nađemo jedno i drugo, i stezanje i čvorove, jer su jedno i drugo jako česti. Prema tome, statistički mi znamo da se to mora često nalaziti kod iste osobe. Pitanje je da li je to uzročno posljedično povezano i najčešće nije. Ovi simptomi koje bolesnica je imala su vrlo nespecifični, taj opis je nespecifičan, a i ti čvorovi, njihova veličina u stvari ne bi trebala izazivati takve tegobe, tako da ja mislim da to jedno s drugim nije povezano i najčešće u kliničkoj praksi to dvoje nije povezano. Međutim, kao što si rekao, često je jedno i drugo i velika je šansa da ćemo se svi mi upravo susreti sa ovakvim scenarijem, da će nam se neko žaliti na te tegobe i da će možda već i sam sebi ordinirati intuitivno ultrazvuk štitnjače, budući da se puno u medijima priča o bolestima štitnjače kao o nekom dosta čestom i možda malo pretjerano važnom problemu. Pa nas sad zapravo zanima da se studenti uključe u ovaj webinar i da nam podijeli s nama svoja razmišljanja o tome što smatraju najprimjerenijim sljedećim postupkom kod ove ovdje konkretno pacijentice. Dakle, da li raditi kontrolne ultrazvukove štitnjače u nekim vremenskim intervalima, da li nije potrebno dalje ništa, da li odrediti FT4, da li uslati na operaciju, da li ponoviti TSH za 6 mjeseci.
Ja vas molim da se uključite u www.menti.com i da ovom ovdje gornjom šifrom se uključite u ovaj webinar 86729996, pa ćemo vidjeti kakva su vaše razmišljanja, pa ćemo nakon toga čuti što, dakle, neko ko se s tim svakodnevno susreće, u ovom slučaju to je endokrinolog, dakle, koja bi bila njegova preporuka. Dakle, TSH je sada normalan, što možemo biti sigurni, dakle, da žena u ovom času ima normalnu funkciju štitnjače. Još vam malo sad čekati, još koji odgovor? Već je na samom prvom ultrazvučnom pregledu učinjena i citološka punkcija koja nije pokazala nikakvih malignih stanica. Možeš li, Darko, komentirati, dakle, kako bi se ti u ovakvoj situaciji ponio, koja bi bila tvoja preporuka ovoj ovdje pacijentici? Pa načelno kad evaluiramo štitnjaču, u stvari mi imamo dvije vrste podataka, pa tako i ovdje. Jedno su podaci o funkciji štitnjače i tu nam je jedini mjerodavan parametar u gotovo svih bolesnika TSH. Dakle, TSH je parametar koji nam govori o funkciji štitnjače, dok nam ultrazvuk govori ili daje podatke o strukturi štitnjače. I vrlo često, a posebno kad govorimo o hipotireozi, funkcija i struktura nisu u vezi. Dakle, ako imam čvorove u štitnjači, to ne znači da ću jednom razviti, recimo, hipotireozu. Hipertireoza još može biti, dakle, povezana sa čvorovima, ali hipotireoza ne. Prema tome, TSH je tu bio uredan i nekako ponavljanje TSH u jednom kratkom periodu nema smisla, jer to nema veze sa ovim ultrazvučnim nalazom, a mi znamo da se promjene TSH dešavaju jako sporo i ako je danas neko ima uredan TSH, ja stvarno ne očekujem da će se bilo što promijeniti u sljedećih 6 mjeseci, vjerojatno niti u 6 godina, sad da li će u 20-30 godina, sve je moguće, ali to je neovisno o ovoj današnjoj situaciji. Na tome ponavljanje TSH, izrada ili mjerenje FT4 u stvari nije od pomoći. Ova osoba, obzirom da je TSH normalan, ima potpuno normalnu funkciju štitnjače i priča oko toga je tu završena. Drugi dio je struktura štitnjače, dakle gledamo te čvorove i sad tu je potrebno jasno neko znanje o čvorovima i iskustvo, ali postoje neke karakteristike čvorova koje su jasno benigne, a kod ove pacijentice sama te cistična struktura čvorova jasno ukazuje na benignost, dakle tu nemamo pojačanu prokrvljenost, nemamo nekakve kalcifikate unutar čvora, dakle neke druge karakteristike koje bi govorile za malignost. Prema tome, mi smo gotovo sigurni da su ti čvorovi dobročudni i nekako ponavljanje ultrazvuka štitnjače u nekakvom kraćem vremenskom roku stvarno nema smisla. Dobročudno uvijek ostaje dobročudno. Prema tome, eventualno, od svih ovih ponuđenih odgovora, ja bih se složio s ovim, napraviti kontrolni ultrazvuk štitnjače za 3 godine. To je u redu, i pacijent ima određenu zabrinutost, ajde imam neke čvorove, pa je važno i nekad u našim dijagnostičkim razmišljanjima o bolesniku, u stvari i njih uvjeriti da smo u pravu, pa za 3 godine kada on vidi da se ništa nije desilo, da su čvorovi jednake veličine, tu malo veći, malo manji, što je nevažno, će mu dati dodatnu sigurnost da se radi o dobročudnim čvorovima i da više, ako to tako i bude, a bit će, te ultrazvučne kontrole u tom pogledu ne treba rutinski ponavljati. Operacija štitnjače jasno da ne dolazi u obzir jer nemamo nikakvog razloga za to. Dakle, radi se o benignim čvorovima štitnjače, prema tome i ove tegobe koje bolesnica je imala nisu povezane sa veličinom štitnjače, sa promjenama u štitnjači, prema tome od operacije ne očekujemo nikakve benefite, samo možemo dobiti određenu štetu. Dakle, hormonski nam je sve jasno, strukturno nam je sve jasno, u konačnici, rekla si, napravljena je i citološka funkcija, upitno da li je baš bila neophodna, ali kad je napravljena i ona je potvrdila benignost. Dakle, kontrolni ultrazvuk štitnjače za 3 godine, više zato da umirimo bolesnika i možda nekog drugoga koji je nesiguran u tom i koji to radimo, znamo da je to to.
Dobro, možeš li nam samo još ukratko reći, budući da je to zaista jako često da se ljudima na ultrazvuku nađu čvorovi, kad okvirno možemo zapravo razmatrati citološku funkciju potrebnom? Kad bi ju ti nekome savjetovao? Koji bi bili neki osnovni kriteriji? Pa dobro, definitivno je ono što se već dala naslutiti da se citološka funkcija, ultrazvuci i sve te dijagnostička evaluacija štitnjače radi puno češće nego je potrebno. Citološka funkcija, jedina funkcija te pretrage je da nam razjasni našu dilemu da li je čvor dobroćudan ili zloćudan. Ako su nam ultrazvučne karakteristike jasno dobroćudne, kao što je to ovdje, onda načelno govoreći citološku funkciju ne treba raditi, osim ako se radi recimo o čvoru koji je veći od 2 cm. Dakle, ako imamo cističnu promjenu koja je manja od 2 cm, ne moramo raditi funkciju. Ako je veća od 2 cm, onda se za svaki slučaj, tako idu nekakve preporuke svih stručnih društava, treba napraviti funkciju. Kod čvorova manjih od 1 cm načelno ne savjetujemo funkciju, osim opet ako taj čvor ima nekakve vrlo sigurne karakteristike koje nas upućuju na malignost, onda se napravi funkcija. Dakle, to su izuzeci. Načelno čvorovi manji od 1 cm se ne punktiraju, čvorovi veći od 1 cm se punktiraju, osim ako čvor ima jasne benigne karakteristike, tada tu granicu pomičemo na 1,5 ili 2 cm. Zato sam rekao da ovdje možda ta funkcija nije bila neophodna, ako je nalaz bio graničan. Ok, nije greška što je napravljena, ali jasne su ultrazvučne promjene dobroćudne i kod takvih promjena, ako je čvor manji od 15 do 20 mm ne treba raditi citološku funkciju. Svjedoci smo mi koji to radimo da se vrlo često savjetuje i to jako opterećuje i sustav, s druge strane maltretira pacijenta, radi se nekakve nepotrebne pretrage, pacijent gubi svoje vrijeme, troši se novac, dakle svi dijelovi sustava su preopterećeni zato što je neko nešto pogrešno procijenio. Da, i najčešći scenarij upravo jeste da se radi o dobroćudnim čvorovima i to se već zapravo i ultrazvučno može vidjeti. Naročito ove ciste u čvorovima su zapravo tu one koje nas upućuju na dobroćudnost čvora. Ok, iako je samo jedan student zapravo savjetovao, možda je to čak bio i trol, operaciju štitnjače, ne biste vjerovali, puno je trolova u našem zdravstvenom sustavu. Ona je došla na pregled kod otorinca. Ima dosta i privatnih sad već otorinskih ambulanti i on je tu vidio zapravo dobru priliku da može ženi pokuša pomoć, misleći da će tako pomoći, da je u stvari napravi operaciju te štitnjače. Ako nije imalo nikakvih znakova da bi tu bila neka maligna bolest u podlozi ili da bi se bilo šta tu ozbiljno s tom štitnjačom dešavalo, isto kao što i sam je Darko rekao, često ti simptomi koje ljudi navode nisu posljedica bolesti štitnjače, iako se pojavljuju na vratu, ali to nužno ne znači kauzalnost. I ona je operirana joj je ta štitnjača i ono što zapravo Darko već je spomenuo, tu prekomjernu dijagnostiku bolesti štitnjače, koja naravno uvijek onda slijedi i prekomjernu terapiju, pa može nam sad samo izdvojiti moguće komplikacije te tiroidektomije. U tom i je zapravo problem, ako se ona radi bezrazložno, onda zapravo i te komplikacije su itekako bezrazložno nastale. Šta tu najčešće viđamo? Prvo uvijek su moguće komplikacije koje su zajedničke svim operativnim zahvatima, što uključuje komplikacije anestezije, komplikacije u vezi sa cijeljenjem rane, sa stvaranjem hipertrofičnog ožiljka, komplikacije u vezi sa upalama nakon lokalnim, prvenstveno upalama nakon operacije. Dakle, to je nešto što je zajedničko svim operativnim zahvatima, ali postoje određene specifične stvari koje se javljaju nakon ili kod operacije štitnjače. To je prvo može doći do oštećenja nervus flavigeus recurrensa, pa može doći do određenih ili paraliza glasnice ili promjena glasa, promjena ili poteškoća u formiranju glasa. Ljudima se često promijeni boja glasa nakon operacije. I druga stvar koja vrlo često viđamo mi endokrinolozi, može tijekom operacije doći do oštećenja paratiroidnih žlijezda, bilo da su one odstranjene tijekom operacije, bilo da se ošteti njihova opskrba krvlju, dakle cirkulacija, i onda u stvari nastane postoperativni hipoparatiroidizam. To nije rijetko, nemamo nekakve precizne podatke za našu populaciju, ali sudeći po onom što vidimo, sudeći po statistikama iz svijeta, otprilike 3 do 4 ili čak 5% tih bolesnika koji idu na totalnu tiroidektomiju nakon operacije imaju
postoperativni hipoparatiroidizam, koji je onda u 50% od tih 5% u stvari trajna komplikacija i postoperativni hipoparatiroidizam nije tako lako zbrinjavati i na neki način smo trajno oštetili zdravlje bolesnika. Ako je operacija bila opravdana, ok, onda je to prihvatljiv rizik operativnog zahvata kad govorimo o nekakvim tumorima štitnjače i slično, ali ako nije bila opravdana kao što je ovdje bio slučaj, onda je u stvari to liječnička greška i moramo spriječiti da se takve stvari dešavaju koliko god možemo i ova u stvari edukacija ide u tom smjeru da ukažemo kolegama na to i da spriječimo neka takva razmišljanja u njihovom kasnijem životu. Dakle, patohistološki nalaz je kod ove žene upućivao na običnu takozvanu multinodoznu strumu štitnjače, dakle nije bilo znakova maligne bolesti štitnjače. I ono što se dogodilo drugi postoperativni dan, pojavili su se trnci oko usana, grčevi u nogama i rukama, dakle spazam mišića i naravno da je odmah postavljena sumnja da je intraoperativno došlo do lezije paratiroidnih žlijezda i da su ovi simptomi posljedica hipokalcemije. Kalcij je nakon operacije bio snižen i to je bio jasan dokaz da su se čak sve 4 paratiroidne žlijezde oštetile tijekom operativnog zahvata. Već si spominjao da liječenje hipoparatiroidizma nije tako jednostavno. Za razliku od liječenja insuficijencije ostalih žlijezda, možda je ovo mrvicu i kompliciranije. Kako se bazira liječenje hipoparatiroidizma? Šta je zapravo ovoj ženi u tom trenutku bilo potrebno dati terapijski da joj ti grčevi prestanu i dugoročno da ju nekako supstituiramo? Se podsjetimo fiziologije i važnosti parathormona u organizmu, u stvari on djeluje ili važan je za regulaciju metabolizma kalcija, za održavanje koncentracije kalcija u krvi u točno određenim granicama i važan je za metabolizam vitamina D. Prema tome, za razliku od drugih endokrinoloških bolesti, kada u situacijama kada žlijezda ima određeni stupanj hipofunkcije ili potpuno afunkcionalna i nadomještamo hormon koji nedostaje ili hormon ciljnih žlijezda kad govorimo o hipofizi, pa ili se radi o levotiroksinu ili hidrokortizonu, ovisno na kojoj razini je problem. Kod insuficijencije paratiroidnih žlijezda u stvari rijetko posežemo za nadoknadom paratiroidnog hormona. Ponekad da, jer ta mogućnost liječenja dolazi, ali je isto skupa i komplicirana, ali suština je da nadoknadimo kalcij i vitamin D i 95% tih bolesnika, možda i više, se liječi nadoknadom kalcija i vitamina D. Kad govorim vitamin D, on se danas često koristi, puno se o njemu priča, ali se pri tome prvenstveno misli na nadoknadu kolekalciferola kod bolesnika prvenstveno sa osteoporozom, a to je neaktivni metabolit vitamina D. Parathormon je važan za aktivaciju vitamina D u bubregu i primjena neaktivnog metabolita kolekalciferola nije dovoljna jer nemamo parathormona pa nema ni aktivacije. I zato moramo znati da kod hipoparatiroidizma moramo dati aktivni metabolit vitamina D, to je kalcitriol. Dakle, terapija hipoparatiroidizma se bazira na nadoknadi kalcitriola i primjeni kalcija. Doza ovisi od bolesnika do bolesnika. Ono što smo već nekoliko puta spomenuli, nije to nekad tako jednostavno dozirati. Moramo paziti i na koncentraciju fosfata koja kod hipoparatiroidizma ima određenu težnju da bude povišena, pa kad dajemo vitamin D, to još može dodatno povisiti i da ne kompliciram dalje, nije tako jednostavno i to je komplikacija koju ne želimo da se desi jer kasnije pacijenta teško nekad liječiti. Da, često je potrebno mjeriti kalcij, on nekad zna biti visok, nekad nizak, imaju te varijacije. I kod nje u stvari mi smo mislili da je ovo jedan uobičajena situacija gdje imamo iatrogeni hipoparatiroidizam i krenuli smo je sa uobičajenom terapijom. I najprije smo joj davali neke doze koje uglavnom koristimo kod hipoparatiroidizma, dakle aktivni oblik vitamina D kalcitriol i nadoknadu kalcijevog karbonata. I ovo su doze koje su kod većine ljudi dovoljne da postignu normalizaciju kalcija u krvi. Međutim, kod nje unatoč toj terapiji nije se postigla normalizacija kalcija, kalcij dalje bio nizak i ona je dalje imala simptome hipokalcemije. Pa smo povećali dozu, pa smo je povećali za duplo, pa smo je povećali još. Međutim, unatoč značajnom povećanju doze koja sad
i daleko premašivala one uobičajene doze koje dajemo pacijentima sa hipoparatiroidizmom i dalje nismo uspjeli postići normalnu razinu kalcija u krvi. A razina kalcija u krvi je izuzetno uskog normalnog referentnog raspona, tako da simptomi se javljaju već i kod blage hipokalcemije. I ta je žena bila poprilično očajna, zato što ona unatoč toj terapiji koju je ona primala nije zapravo došlo do poboljšanja njenog kliničkog stanja i sama je od prije bila blago anksijodepresivna, sad sa tim grčevima, to joj se skupa jako uznemiravalo. Sad bi zapravo u tom času još spomenula da je tad ona, mi smo ju tad zapravo tek upoznali, ona je došla nama na odjel, ona je bila dakle, na ovim velikim dozama tih lijekova, uz to je dobivala i levotiroksin, budući da je štitnjača bila maknuta, a osim tih simptoma hipokalcemije ona je imala izrazitu obstipaciju i stolicu je imala isključivo uz laksative. Nije nam bilo sasvim jasno šta se dešava, nismo ju do tada poznavali i u stvari zamolila bi Robija da nam sa strane kliničkog farmakologa kaže šta zapravo, zašto lijekovi kod nekoga ne djeluju, šta je sve mogući uzrok, zašto ovako velike doze kod nje nisu napravili isti onaj efekt kao kod uobičajenog nekog drugog pacijenta sa sličnim stanjem. Znači, kad imamo situaciju da ne postižemo terapijski učinak sa propisanim lijekom, onda se uvijek treba vratiti osnovama racionalne farmakoterapije, koja se zapravo zasniva na propisivanju ispravnog lijeka u točnoj indikaciji, pravom pacijentu, u pravoj dozi i pravom putu primjene. Znači, ako na bilo kojoj od ovih instanci nešto nije u redu, to može biti uzrok izostanka terapijskog učinka lijeka. Dakle, konkretno, recimo kriva dijagnoza i onda liječenje krive bolesti i onda mi imamo izostanak terapijskog učinka je jedan primjer. Drugi primjer može biti da je dijagnoza točna pa smo preporučili terapiju, ali recimo pacijent iz nekog razloga tu terapiju ne uzima. Možda percipira da se radi o nekakvoj terapiji koja ga stigmatizira, pada mi na pamet primjena antipsihotika ili antidepresiva versus recimo primjene benzodiazepina, gdje cijela nacija je na benzodiazepinima i to nitko ne percipira kao problem, iako recimo ti lijekovi izazivaju psihološku ovisnost. Ili konkretno pacijent vas možda nije razumio kada ste mu dali upute, pa recimo supozitorij uzima oralno, ili možda pacijent dementan ili je depresivan, pa mu se ni ne da uzimati terapiju ili uopće nije shvatio šta i kako treba uzimati. Ili konkretno ako ste propisali lijek koji traži nadoplatu, recimo da je na B listi, a pacijent je slabog socioimovinskog statusa, onda si to jednostavno ne može priuštiti. To je recimo vrlo čest uzrok izostanka učinka u anglosaksonskom svijetu, recimo u Americi, gdje se lijekovi moraju kupovati ili vrlo često doplaćivati. Zatim uzroci mogu biti, dakle, rekoh vam, krivi put primjene. Ako recimo nekakav izosorbi trinitrat koji se inače daje sublingualno, pacijent guta. Znači nije vas razumio, tu neće biti nikakvog učinka recimo na vazodilataciju koronarnih krvnih žila kod angine pectoris. Ili konkretno, mi smo znali imati primjera recimo liječenje pseudomembranoznog enterokolitisa vankomicinom, znači to je lijek koji se daje parenteralno, gdje onaj koji je propisao terapiju pseudomembranoznog enterokolitisa je liječio pacijenta dajući vankomicin intravenski. I onda se čudio zašto je učinak izostao. Izostao je zato jer se vankomicin u toj indikaciji treba dati oralno, a ne venski. Dakle, još recimo u antimikronoj terapiji neki uzroci izostanka učinka mogu biti rezistencija uzročnika ili infekcija na nekakvom privilegiranom mjestu gdje antimikrobni lijekovi ne prodiru dovoljno dobro. Klasičan primjer su apscesi. Znači, još su u starom Rimu znali da područje apscesa morate izdrenirati, jer inače to neće proći. Odatle
i poslovica ubi pus ibi evakva. Dakle, multirezistentni uzročnici, područja abscesa, imunokompromitirani pacijenti, dijabetičari, pacijenti sa HIV-om, pacijenti na kemoterapiji, pacijenti koji su ozračeni. Dakle, to su vam sve potencijalni uzroci izostanka terapijskog učinka. Dodatno, isto tako važno, ako se lijek iz nekog slučaja ne resorbira, to isto može biti uzrok izostanka učinka. Klasičan primjer je pacijent sa edemom pluća. Dakle, takve ljude nećete liječiti oralnom primjenom diuretika, jer se oralno primjenjen diuretik prvo i kad djeluje, djelovat će s odgodom, jer treba proći resorpciju u probavnom traktu, a u takvog pacijenta prisutan je mukozalni edem u gastrointestinalnom traktu, pa je i resorpcija toga furosemida usporena. Dakle, posljedica svega je smanjena bioraspoloživost lijeka i s tim povezan onda izostanak učinka. Dakle, ovo je recimo kratak siže zašto lijekovi ne djeluju. Znači, sumarno, ili krivi pacijent, ili vas pacijent nije shvatio, ili iz nekog razloga ne surađuje s uzimanjem terapije, ili lijek propisan u krivoj indikaciji, ili kriva doza lijeka, ili krivi put primjene lijeka, ili zbog nečeg smanjena bioraspoloživost lijeka i s tim povezan učinak. Evo. Hvala ti. Da, moram priznati da mi kad smo tu ženu prvi puta vidjeli tako uznemirenu, zapravo smo prvo pomislili da nešto sa tom primjenom lijeka nije u redu. Ona nije operirana u našoj ustanovi, mi smo je primili već nakon 4 tjedna zapravo tog njenog lutanja i te terapije. I kad je došla kod nas na odjel, dakle, ono što smo potvrdili da je imala hipokalcemiju, što smo i znali, imala je blagu hiperfosfatemiju, što ide u sklopu primarnog hipoparatiroidizma, imala je dobru bubrežnu funkciju, imala ovako nešto niže razine glukoze, zapravo nalazi drugi biokemijski izuzev ove hipokalcemije i hiperfosfatemije nisu bili upadljivi, ali ono što nas je bilo iznenadilo, što je ona imala jednu anemiju koju je imala i nešto i malo i prije operacije, međutim sad se ta anemija produbila i ovdje se dakle može vidjeti njene koncentracije hemoglobina, vidi se da je MCV unutar granice, međutim na nekoj gornjoj granici normale uz normalne trombocite i normalne leukocite. Sada vas ponovno molim da se uključite na Menti i da nam probate nabrojiti moguće uzroke anemije koji vam padaju na pamet, što kod ove pacijentice, što široko razmišljate naravno o uzrocima anemije, jer svaki put kad imamo nekoga sa anemijom za koju nismo a priori sigurni od čega je, moramo razmišljati naravno široko. A onda ćemo nakon toga zamoliti Nadiru da nam kaže šta ona misli, kako bi ona tu ženu dalje obrađivala po pitanju ove anemije za koju nam nije bilo jasno koje je etiologije. Dakle, Nadira, imamo ženu od 42 godine koja ima redovite menstruacije i ima sad ovu anemiju. Možeš li nam komentirati o mogućim uzrocima i kako bi ti dalje s njom postupila? Naravno. Dakle, ova anemija, ono što prvo vidimo je u stvari normocitna anemija. Normocitna anemija je jedna
velika grupa anemija, od kojih jako puno anemija, ono što si rekla, moramo široko razmišljati jer jako puno normocitnih anemija nisu hematološke bolesti, već su u stvari posljedica ili neke druge bolesti ili nekakve deficijencije. Dosta studenata je ovdje spomenulo anemiju kronične bolesti i u današnje vrijeme u zapadnom svijetu normocitna anemija sasvim sigurno jedna od dominantnih uzroka normocitne anemije je anemija kronične bolesti od takozvanih hipoproliferativnih anemija normocitnih. Spominje se negdje i hemoliza, to je svakako također mogući uzrok. Hemoliza bi s druge strane vjerojatno bila ipak na neki način naznačena u njezinim nalazima koje ste napravili kod ulaza. Dakle, hemoliza osim jednog statusa ihteričnog kod pacijentice bi bila vidljiva i u povišenom bilirubinu, povišenom LDH, ali sigurno ono što kod svake normocitne anemije prvo treba napraviti od eventualnih dodatnih pretraga, a ja uvijek kažem da je retikulocite uvijek dobro odrediti, dakle odrediti retikulocite. Nalaz povišenog broja retikulocita nam govori u stvari da nije riječ o hipoproliferativnoj anemiji, već da je uzrok vjerojatno u hemolizi, onda možemo nastaviti u tom smjeru, dok će nam nalaz niskih retikulocita ili čak i normalnih retikulocita, ali dakle kao nedovoljnog odgovora koštane srži, govoriti više u prilog takozvane hipoproliferativne anemije, koju onda možemo razmatrati uzroke. Manji broj tih anemija idu i kao posljedica su bolesti koštane srži, a veći broj tih anemija jesu anemije kroničnih bolesti. I sad, renalne kao smanjeni eritropoetin koji je ovdje neko napisao, ali koliko znamo ulazno gospođa nije imala problem sa bubrezima kao takvim. Ono što znamo je da je ona, dakle, nakon odstranjene štitnjače u stvari bila ovisna o egzogenom hormonu, dakle uzimala je Euthyrox. Hipotireoza može biti uzrokom normocitne anemije i to sad s obzirom da je, ako je taj dio loše reguliran, također može doprinijeti produbljivanju te anemije. A drugi, isto veliki uzrok, i mislim da su to ovdje studenti isto ponudili kao mogući odgovor, jesu hipoproliferativna anemija koja nastaje kao manjak više nutrijenata, dakle i feritin, i željeza, i B12, odnosno folne kiseline, zbrojno, dakle nešto što bi očekivali kao manjak željeza da je mikrocitna i manjak B12 ili folne kao makrocitna, u stvari zbrojno taj volumen na kraju ispadne normocitni. Tako da kod evaluacije ovakvih bolesnika sasvim sigurno uvijek treba napraviti i B12 folnu i parametar željeza. Tako da i to isto je nešto što je ovdje naznačeno i što je potencijalno uzrok ovakve jedne anemije. Dakle, mi smo joj isto na odjelu kad je došla obradili i tu anemiju, tako da smo mjerili i feritin kao zalihu željeza, iako nije bila sideropenična, iako se nije bila mikrocitna, htjeli smo isključiti sideropeniju, budući da smo slutili da ima možda deficit ne samo željeza, nego i B12 i folne. Možeš li nam, Nadira, iskomentirati ove ovdje nalaze koje smo mi sad dobili? Dakle, ona sasvim sigurno ima kombiniranu deficijenciju odnosno nutrijenata, u svakom slučaju folata i željeza, mada ni B12, bez obzira što je u referentnom rasponu, nije, ajmo reći, raskošan. Dakle, očekivao bi kod zdrave osobe da ta razina ipak bude bliže 250. Zašto je do toga došlo? Naravno, ono što treba vidjeti, operacija štitnjače nije posebno krvava operacija. Teško da je tijekom operativnog zahvata ona do te mjere iskrvarila da je onda ima
posljedično posthemoragijsku anemiju zbog manjka željeza. Trebalo bi naravno vidjeti kakav je njezin unos i željeza i nutrijenata, prvenstveno dakle deficijencija folne kiseline je najčešće deficijencija smanjenog, odnosno nastaje kao posljedica smanjenog unosa folata. Dakle, ako ona normalno jede nekakav ne termički neobrađenu hranu, dakle svježe voće i povrće, ona ne bi smjela imati deficijenciju folne kiseline, recimo. Tako da je jedan anamnestički, podrobnija anamneza prehrane bolesnice, eventualnih gubitaka putem menstruacije ovdje bi sigurno bila zlata vrijedna. Dobro, dakle, ovdje smo sad u ovom trenutku zaključili da ona ima očito manjak i željeza i manjak folata i da je B12, da ga nema baš naročito puno, a ono što smo daljnjom obradom, dok je došla na odjel, sad su već znači, prošli mjesec dana od kad je štitnjača izvađena, unatoč tome što ona uzima levotiroksin, TSH je bio poprilično visok. Pa možeš li, Darko, samo kratko iskomentirati šta nam sad znači ovaj ovdje visoki TSH, da li je to sad neki novi moment ili da li nam se to na neki način uklapa u ovu dosadašnju priču i ove probleme koje ona ima? Povišena vrijednost TSH uvijek znači jedno, a to je i uvijek isto, da je doza levotiroksina koju dajemo na neki način nedovoljna. Opet, s druge strane, ona je dobivala jednu dozu koja je bila 75 mikrograma ili 88, uglavnom jednu solidnu dozu i stvarno je neočekivano, ekstremno malo, vjerojatno da bi neko ko uzima dozu od 75 ili 88 mikrograma, što je jedna solidna doza, imao TSH ovako visok. Prema tome, očito kad vidimo ovakav nalaz uz tu dozu, znamo da je problem negdje drugdje. I Rob je govorio o svim mogućim uzrocima i nekakva nesuradljivost bolesnika i uvijek prvo što pomislim kad imam izolirani nalaz TSH, ok, TSH je visok, pacijent vjerojatno ne uzima lijek ili ga ne uzima na pravi način, levotiroksin uvijek treba uzimati na tašte da bi apsorpcija bila adekvatna. Ali kad stavimo u kontekst cijele ove priče, bio je neki problem i sa kalcijem i kalcitriolom, damo dobru dozu, ne djeluje. Nadira je govorila o anemiji, znači imamo anemiju, možda stvarno fali, odnosno pokazalo se laboratorijski i željezo i folna i B12. Očito je tu neka bolest u igri koja zahvaća sve to i kad to sve imamo u priči, moram reći da bi moja prva opcija bila da razmišljamo o poremećaju apsorpcije u probavnom traktu, znači da pacijentica uzima sve što mi kažemo, ali da postoji problem vjerojatno u apsorpciji. Dakle, da, ovo smo sad sve skupa probali svesti pod zajednički nazivnik i ispada da je u trenutku kada je ona operirana i kada je došlo odjednom do potrebe da ona mora uzimati sve te lijekove i da mora uzimati kalcij koji je naročito zapravo teško probavljiv, je ona zapravo razvila i te ozbiljnije gastrointestinalne simptome, u ovom slučaju razvila je obstipaciju, što nije čudno, žena je dobivala svaki dan po 2 do 3 grama kalcija, to je velika doza. Možeš li nam, Nevene, sad ti uključiti i reći nam zapravo šta ti misliš o ovoj pacijentici kao gastroenterolog, reći nam nešto, da li bi se to uklapalo u sliku malapsorpcije i da onda malo probamo sa gastroenterološke strane vidjeti o čemu bi se moglo raditi. Da, svakako. Znači, ovdje je već navedeno, znači vidjeli smo postoji zapravo deficit, odnosno sumnjamo na poremećenu apsorpciju više stvari. Znači, krenuli smo s kalcijem, pa smo vidjeli da se i željezo, i folati, i eutiroks očito se ne apsorbira i imali smo tamo na početku u nalazima i snižene proteine, znači 60 grama su proteini, bilo bi dobro vidjeti koliko su albumini, ali to isto znači nije normalan nalaz, znači imamo i to, tako da sve skupa ovdje možemo prilično već biti sigurni da idemo u smjeru malapsorpcije. Sad kad govorimo o malapsorpciji, studentima će vjerojatno prvo past na pamet da se radi o poremećajima koji idu odnosno poremećaju koji idu sa proljevastim stolicama, sa gubitkom na težini, sa steatoreom, znači masne, smrdljive, pjenušave stolice. To je klinička slika koja je
to je slika malapsorpcije, ali na sreću takva klinička slika se javlja zapravo vrlo kasno. Mora biti jako poremećena, jako smanjena mogućnost, odnosno funkcija crijeva da bi imali tu pravu jednu kliničku sliku malapsorpcije. Puno ranije ćemo imati ove nekakve, ajmo reći, finije znakove, a to će biti manjak željeza, sidropenična anemija, manjak folata ili nešto drugo. Ne? Kad govorimo o etiologiji malapsorpcija zapravo zahvaća cijeli niz poremećaja, široka je diferencijalna dijagnoza i kad razmišljamo patofiziološki, da možemo reći, znači postoji malapsorpcija selektivno određenih supstrata, imamo malapsorpciju koja zahvaća cijeli niz nutrijenata. Nekakva selektivna malapsorpcija bi bila recimo intolerancija laktoze gdje imamo manjak enzima koji razgrađuje laktulozu ili manjak intrizičnog faktora kako viđamo kod autoimunog gastritisa, odnosno perniciozne anemije gdje ćemo imati selektivno manjak B12. Međutim, ovdje se ne radi o nekakvom takvom poremećaju, nego ovdje imamo, rekli smo, široku lepezu. Sad trebalo bi vidjeti da li je ta malapsorpcija nastala zbog toga što nedostaju ili gušteračin sok, odnosno enzimi gušteračinog soka, ili recimo manjak žuči, posljedični manjak žučnih soli može dovesti do malapsorpcije, znači imamo poremećaj razgradnje hrane u lumenu, ili imamo strukturni poremećaj same stjenke crijeva, odnosno poremećaj na razini enterocita, smanjenu mogućnost enterocita da apsorbiraju sastojke. Treća stepenica bi bila poremećaj otjecanja limfa iz crijeva, međutim to je vrlo rijetko, zapravo nekakva hereditna limfadiektazija ili takvi neki poremećaj otjecanja limfe su zapravo rijetki. Ne? Rekao sam, malapsorpcija ima široku kliničku sliku, međutim u startu kad govorimo o obradi uvijek krećemo od onih najčešćih stanja i onih koje nam je najlakše za dokazati. Ne? Kad govorimo o smanjenoj apsorpciji uslijed poremećene razgradnje u lumenu, onda znači, pankreatičnu insuficijenciju ćemo isključiti sa ultrazvukom abdomena, na kojem i sa anamnezom, naravno, kronični pankreatitis će ipak imati pretežno alkoholičari i isključit ćemo znači, obstruktivni ikterus, naravno sa rutinskim laboratorijskim nalazima i kliničkom slikom koja je dosta u principu jasna. Znači, to je jedan dio, a što se tiče strukturnih poremećaja crijeva, tu dolaze u obzir i upalna bolest crijeva i neka razna stanja koja uključuju nekakve, znači ili stenoze crijeva ili stanja nakon resekcije crijeva, međutim one najčešći poremećaj od kojeg zapravo uvijek prvo nekako krećemo je celijakija, pošto je ona dosta čest nalazi i relativno lako je napraviti, znači napravi se iz krvi nalaz antitijela na tkivnu transglutaminazu, tako da nam je to nekakav početni screening, su anti-TTG, ultrazvuk abdomena, fekalna elastaza, kao još jedan, nažalost onda se radi u privatnim laboratorijima, ne radi se u bolnicama, ali to je dobar pokazatelj pankreatične insuficijencije. Znači, to bi bio nekakav prvi korak uz jasnu anamnezu da nemamo od ranije ili podatak o resekcijama crijeva ili simptome nekakve koji bi se mogli uputiti na neku ozbiljnu upalnu bolest crijeva. Ali to bi se već u anamnezi vjerojatno ipak saznalo. Znači, njezina je anamneza utoliko zanimljiva što se sve nekako izašlo na vidjelo tek nakon te operacije, ali vrlo vjerojatno je ona neke simptome imala i prije od strane probavnog trakta, međutim nekako je s njima živjela. Mi smo je, upravo kako si rekao, išli od najčešćih zapravo problema, išli smo isključivati u dijagnostičkom algoritmu i ovdje smo napravili dakle protutijela na tkivnu transglutaminazu koja su pokazala da su izuzetno visoka i ovdje smo napravili i elektroforezu proteina gdje si već spomenuo i već se prije bilo vidjelo da ima niže proteine. Pa možeš li nam komentirati ovdje nalaz, ima li tu neke dvojbe da se radi o celijakiji, može li to biti nešto lažno, pozitivno ili može li nalaz nekada biti lažno negativan?
Da, znači ovaj nalaz je dosta ovako uvjerljiv, znači izrazito visoka su antitijela na tkinu transglutaminazu. Nalaz antitijela tih može biti negativan kad imamo deficit IgG-a, znači uvijek se uz nalaz anti-TTG-a, ne znam, barem u našem laboratoriju odmah naprave i razinu IgA, tako da se isključi to kao razlog važno negativnog nalaza. Tako da ovo bi bilo prilično uvjerljivo da idemo u smjeru celijake, koju naravno još treba potvrditi sa endoskopskom obradom i biopsijom, ali recimo da je ovaj nalaz bio negativan, onda bi morali tražiti dalje, kažemo, isključiti pankreatičnu insuficijenciju, napraviti gastroskopiju, kolonoskopiju, da ipak isključimo nekakve upalu u crijevima, ili sad postoji tu niz rijeđih bolesti, kao Whipplova bolesti, tako koje dolaze u obzir. Međutim, ova gospođa nije imala broljeva, što više imala je konstipaciju, zapravo nije imala nekakvu kliničku sliku nekog drugog ozbiljnijeg gastrointestinalnog poremećaja. A sama celijakija se može manifestirati ili već kod djece, a može se manifestirati puno kasnije, u dobi od 60 godina, znaju doći ljudi sa sidropeničnom anemijom, pa im nađemo da je to uslijed celijakije. To je jedna bolest koja zahvaća zapravo tijekom cijelog života se može manifestirati, ili se kod nekih ljudi ne manifestira klinički nikada. Ne? Ovdje imamo hipoproteinemiju, to smo spomenuli, imamo niže albumine, što se isto uklapa u jedan sindrom malapsorpcije. Napravljena je njoj i gastroskopija i ono što je na gastroskopiji nađeno, dakle da je sluznica dvanaestnika bila kaldermasta, da su bile izrazito reducirane resice. Da li ti već kao iskusni endoskopičar već ovako možeš na temelju endoskopskog nalaza biti dosta siguran da se radi o celijakiji? Možemo i posumnjati, recimo ako nemamo ovu cijelu anamnezu, nego već ako na gastroskopiju ako vidimo da je taj duodenum atrofična, znači atrofična sluznica ima specifičan izgled i to bi onaj ko radi gastroskopiju trebao primijetiti da se radi o atrofiji. Naravno, finije, neke početne razine atrofije nećemo vidjeti, međutim kad je izražena atrofija, to se dosta lijepo vidi kao ovako kako je opisano, znači kaldermasta sluznica, stanjene, reducirane resice. Možemo to vidjeti neki put, radimo kolonoskopiju pa u terminalnom ileomu vidimo da je atrofična sluznica terminalnog ileuma, recimo. Može i od tuda krenuti dijagnoza celijakije. Znači, to je atrofija koja zahvaća čitavo tanko crijevo. I njoj su uzeti su uzorci i ovdje sam ja izdvojila njezin patohistološki nalaz, ali sam izdvojila i ove stadije celijakije, pa možeš li nam to malo komentirati, znači, je važno gledati? U sklopu dijagnostike celijakije radimo biopsije u duodenumu, dubljeg duodenuma i onda patolog nam mora napisati, kad upućujemo zbog celijakije ili zbog sumnje na celijakiju, patolog mora napisati ovaj Marshov stadij, znači ta sluznica se stupnjuje po maršu. Ovdje vidimo, imamo sliku 3C, to je najviši stupanj gdje imamo zapravo potpunu atrofiju, izravnanje, zapravo nedostatak crijevnih resica i hipertrofiju, hiperplaziju kripti. Ne? Znači, ti stadiji idu ovisno o stupnju. Stadij 1 nema nikakvu atrofiju resica, nego samo imamo upalni infiltrat, a onda od drugog stadija kreće ta atrofija. A da li je 3A ili 3C u principu za pacijenta to nam samo govori o nekakvoj izraženosti atrofije, ali za pacijenta i za danji postupak s pacijentom je ista stvar. Dobro, dakle ona je imala znači taj već teži stupanj atrofije i mi tada kad smo to dobili taj nalaz, naravno onda nam je bilo lakše jer nam je sad sve bilo jasnije zašto su svi ovi problemi nastupili. I ono što nam je sad bilo važno, to je da ju probamo čim prije uspješno liječiti. A liječenje se sastoji u promjeni prehrambenih navika. Pa možeš li nam isto tako iskomentirati, Nevene, koje vi preporuke dajete pacijentima, kako je to nekako jednostavno im posložiti, da oni mogu što normalnije funkcionirati, šta je tu važno? Da, to baš nije jednostavno za posložiti, to je zapravo užasno velika intervencija za čovjeka kad mu kažete da ne smije jesti gluten. Tako da te takve preporuke dajemo zapravo isključivo kod celijakije i zapravo
uz nekakve opće napomene, znači moraju izbjegavati pšenicu, raž, ječam i zobi, sve što ima veze s tim, znači sav kruh, sve kolače, ali i puno drugih namirnica. Danas doduše sve namirnice imaju obvezu napisati, znači svaka konzerva svugdje vam piše ne sadrži gluten ili sadrži gluten, ne, to su dužni proizvođači hrane napraviti, ali uz to, znači, takve pacijente upućujemo, znači postoji udruga pacijenata s celijakijom, postoje nutricionisti koji im onda pomažu. Taj prelazak na bezglutensku dijetu je jako težak i zapravo čovjek mora jako paziti. Da li je bitno kod celijakije da se apsolutno pazi, da se, znači, apsolutno pridržava bezglutenske dijete? Nažalost je, zato što već male količine glutena u hrani, znači dovoljno da neko popije pivu ili nešto, to su već dovoljne količine koje će opet trigerirati tu upalnu reakciju i zapravo i dalje doprinositi, znači, toj upali sluznice i posljedicama koje ona ima. Moramo znati, znači, da celijakija nosi povećan rizik za razvoj limfoma, tankog crijeva a i karcinoma tankog crijeva je nešto veći rizik, tako da je jako bitno da se te pacijente ispravno educira i da se oni toga pridržavaju. Sad kad već govorimo o ovome, moramo reći da danas je dosta ovako pomodno, čujemo od puno ljudi da oni ne jedu gluten, izbjegavaju gluten, puno se ljudi uhvatilo glutena i to je sad i nekakva moda u prehrani. Da li to ima opravdanje ili nema? Znači, istina je da celijakija nije jedini gastrointestinalni poremećaj koji je povezan s glutenom. Postoji drugi poremećaj koji su necelijakični poremećaj, a jedna od tih je recimo alergija na gluten, koja vam se zapravo manifestira samo, znači, primijetilo se da jedan dio pacijenata koji imaju simptome iritabilnog kolona zapravo će odgovoriti na bezglutensku dijetu. Koji su to? To su vam pacijenti koji često će u anamnezi reći da im bude proljev ili bolovi u trbuhu ili nešto kad pojedu više, kad se ne jedu kruha ili najedu nekakvih pekarskih proizvoda ili nečega. Znači, pacijenti to često sami primijete. Tim pacijentima, znači, oni nemaju celijakiju, oni imaju alergiju, vjerojatno ne, alergiju na glutenik i njima će stvarno pomoći držati bezglutensku dijetu, ali je dobra stvar da kod njih nije nužno apsolutno strogo izbjegavanje glutena, nego će oni primijetiti poboljšanje tih svojih, što se mislilo da su funkcionalne tegobe, već kad smanje, znači nekakve male količine mogu nositi. Mm-hmm. Dakle, nije sasvim bez veze da ljudi neki kažu da izbjegavaju gluten, ali dosta toga, mislim, ipak moda, manje toga je realno povezano sa stvarnim pogoršanjem tegoba na gluten. Je, to se slažem. Kako se te pacijente prati? Znači, daju im se upute, uputi ih se na udrugu i tako, i koji su onda parametri u nekakvom gastroenterološkom dugoročnom praćenju pacijenata? Mi moramo provjeriti na neki način da li se pacijenti pridržavaju te dijete ili ne. Znači, mi njima svima, naravno, naručimo ih na kontrolu. Na kontrolu se prekontrolira anti-TTG. Znači, antitijelo, kad je čovjek na bezglutenskoj dijeti, titar antitijela će pasti, odnosno ono će se negativizirati. Ako čovjek ponovo bude konzumirao gluten, ono će opet porasti. Tako, to je jedan način praćenja, drugi način, znači u ovakvom slučaju bi pacijent definitivno bi mu ponovili i gastroskopiju, znači odnosno gornju endoskopiju, da provjerimo da li se ta sluznica duodenoma oporavila, uzeli bi još jednom kontrolne biopsije, znači to bi nakon nekih 6 ili 9 mjeseci napravili. A kasnije je dovoljno, znači, da se naprave antitijela na tkivnu transglutaminazu, nije da baš sad endoskopiramo stalno te pacijente. Super, hvala ti. Znači, kod ove žene smo upravo tako, dakle, dali smo joj te preporuke, uputili smo joj na nutricionista i ovo su bili rezultati nakon 3 mjeseca. Ona se značajno bolje osjećala, nije više imala ni simptoma hipokalcemije, budući da joj se kalcij konačno normalizirao. Znači, kako se zapravo oporavila njena crijevna sluznica, tako se i apsorpcija lijekova popravila i ona je bila na manjim dozama lijekova koji su adekvatno normalizirali ono što smo kontrolirali, a to u ovom slučaju kalcij i TSH. Dakle, uspjeli smo izregulirati insuficijencije njenih žlijezda. Antitijela su nakon 3 mjeseca sa onih nekoliko tisuća pala na 400, što je dobar pad, pretpostavljam. I dakle, ovim slajdom bi završili ovaj slučaj gdje je bilo zapravo zanimljivo da je od jedne operacije za koju smo saznali naravno naknadno da uopće nije bila indicirana,
kada se stvorila potreba za uzimanjem lijekova koji služe za nadomještanje funkcija žlijezda koje su eto tako odstranjene bez nekog razloga, tad je postalo evidentno da ona nema adekvatnu apsorpciju u probavnom traktu i daljnjom obradom se ustanovilo da je ta loša apsorpcija posljedica celijakije i sa promjenom prehrane se taj poremećaj za početak djelomično, a nakon nekog vremena se zapravo i potpuno oporavio, budući da je žena poprilično se držala ovih preporuka koje je dobila. Došli smo